Dobar dan, gospođo. Dobar dan. Jesam dobio Sarajevo? Jeste Bosna, je. Kod nas vam je u Zagrebu jako popularna ona serija Sulejman Veličanstveni. Ja? Jel vi to gledate? Gledam. I znate šta? Meni vam moja baka Danica ima danas 80. rođendan. Ja? A ona vam je luda za Sulejmanom i za ovom Hurem. Ja? I sad sam ja nju uvjerio da je Hurem u stvari Bosanka, da živi u Bosni i da će njoj danas ona preko telefona čestitati rođendan. Pa molim vas, ja ću sad zvat baku, samo joj recite, ona se zove Danica, 80. rođendan, malo s njom, pol minute popričajte, čestitajte rođendan, ona će biti najsretnija baka na svijetu danas. A kako će nazvat, nemam broja? Evo, sad ću vam se ona javiti, ja ću njoj da slušalicu. Ajde, samo mi recite da ste vi Huremi. Kako se zove baka? Danica. A? Ajde, samo. Bako, ajde dođi, evo Hureme na telefonu. Ajde, dođi. Halo? Halo, bako, halo. Ko je to? Dobar dan, Hurem ovdje. Milivoje, stvarno si dobio, ja sam Danica. Ja vas gledam, vi ste meni najdraža. Od svih ovih žena, od Sulejmana, ja navijam za vas. Hvala bako, puno ti godina, želim ti rođendan. Ajme, hvala, lijepa Hure, pa kako je sa Sulejmanom živjeti? Pa Boga mi nije dobro bako, ali eto, valja se živjeti, boriti. Joj, hvala ti puno Hure moja što si se javila. I želim ti da ona Mahidevran ode, a da ti ostaneš. Ostaću ja, ako Bog da bako, ostaću. Hvala ti puno, Hure moja. I tebi moja bako, i tebi moja, da ti bude puno još godina, da budeš zdravo sa svojim. Hvala ti Bog. Halo, bila ste odlična, Hurem. Nisam mogla zamisliti šta ću da čestitam baki rođendan.